Biya Kamal ka Nuer online TV channel. Naga jen wo ba video ma baje nyaka yakel gore jen wo mi jiram jidit ka Nuer online TV channel gore jen wo jen der subscribe ka de jen nyak baga nasen ko kien an lera bana linga reunion to wan dong der andera gaj ngum lero de ngum tuok gwasme men ba gorba nyaka yakel do badanan charaj me chajenun kaja ka kwi ko reche togre wi kanasir duno mo bana kullin gwasme do bandana lat ka jen wo koren were which kanasir county koren were which kanasir county en nasir a kurmutedi shubtina gwasme Salado kume SSDF South Sudan People Defense Force Salado ken sigrodin realika eno bikan nuere bikan kamak kene iti ku kon lorake kwidi nan tama ne iti Air Force dodien mitere wech kamalakal mishwal ke Agweelek Force. Agweelek Force take a pin Johnson Ului. Wood Tetka Kecholi men cha kam long akir ma yadit ko be medial ka greta panal ke liu beka kap. Menen yana me awa Air Force and Jen and Tama, Michalaro Chijan Tiang, Jen were we can answer. Watching Nasser Corwade, we a menuit and coquin, Dornwere. The Colarno Canadian Shalon Dornwere. And Doboloing a ke, Banajelin Kel, Ke Dobodana worker, Ray we can answer, Ke wit and coquin. You know. Menen yana me ka de entity shi me jidit nan biang ai kenyam Agweelek Force men te pin SSDF Allah South Sudan People Defense Force ken ke de ni te charia leka akirma yadit eno ken biken match biken ka cap ka greater penal state ka long micha kam wuden shwal ke e ulun ye jam nana cha kam long terari micha kam long re which ka greater penal kam je long amakodi ojen benyen kanwari kaname adop me ku kirma yadit ko territory ni ko kala reclaim kaja mulo dano lorno jen che de indi shagar yalaka ko be wi baka kap wi tibe ban pin tibe te pinda take a pinda alo te rambutuk de lep a shang kwa torture chang lat ke yede ken yam biangach tele force ditch kirme yadit mi bimu gwa bajelat kanware angu da kan kwingwene kan naban bikirme yadit through his power ke longa dan tegeja benware beka yik torture beka yiham ken ron kin dangro jandangro bakal kana ben ken kwingwene kana ben liangaje kwingwene bajari kwingwene dong chabu chub godda kwingwene dong bapak kwik kon madana ten ko kirma yadit te ka kwar mi chagal kano beben mi balatin ka bom kala da jitin ka bom gor la dan tama jen kwinen taman o ling yen
Rwanian wo bi ba me ba kep ko Greater Penal State me de kap ko tinji men yan dial ka men Nuer Wanasser again a stronghold ka Nuer ki gwada bum ne jen ka jen gwada dan an gwi kenan wo de je control chi me dan cha je kemno wala akir me yadi ne ka gwada dan me ci kor me ci tok me bu ngwan bu ko le ben ko tidial gula siyasa ki gula politik men kwa lare jene koren bere weekend nasser shebulora bang belo ba met ba ka kep first of all mo wa hali wa ka tiam aba ka joj ba nyin ken dial ba ka disam ba me ken dial ba ka nang tela mait me bodot technical an shanga mo January chi ga to ngwasam ko tela mi shalga kuin ginem balat kirma ya di dwalijen ko ngeje no Nuer ngot ken kam bum ka Nuer ngot ken kam gang ka rodien me dan che jon karon kin dang re walde ko no ba ka woji mon lo woje ka wi mon duno kana jelong ke jen do be dan e gore me naga naga jere wi ki juba karon 2013 December 15 2013 la kula tim ngomen tam chena nak bang gudene jeno ba kan dial ba ka batu mon jene dan lat kirma yadit ke jen dan ngaike duno che benyan te nyan paine ka nyan do benyan ga je wona na awo ken sikan hono no de kan wade kan nak duno shinwari shi ka bom kano shinwari sikan we yawo tande ka jien ga jera wi ka juba sikan hono go bikan tol ajene ku yana nen kan all the 64 tribe they which ka South Sudan kelio including foreigners te chaonong te Uganda neten te durung wan te keten sikan hono bikan Nuer bikan kanaka kechu kan pegum di kan nak pan kan Nuer ajene kuin mon ko ela ngai ke jen go dore shwan Nuer ador mi chala de jaka anyok chari ko chajelat ji UN record jaten nege nakana anyok tebe den to wan tanyu da gwan o chanwar chaka nakaten ngona ko ji mentama kete ke istor ne te chari court ti chade men parwi ma dong a win mon ken Nuer a chang bi parwi bo jira ma gina ma bo chade parwi ne ko ken ko teketen chalung no kumen go dong de na roi kel ki den Nuer kan na jang de ke chenkel ki Nuer kan dur ko ken dialato 64 tribe de ke chenkel chalung ne je bado mete ke mlat ke me kwatar gen dur kel melan Nuer karwade ke jen doran ba go jen o ba nak cha bu kam chonde ado bedien de kuma daro nyam gaje kirmi yadin me ramadir ke jen gwasame daro go do brand malo ben gaje acheng te ke some element te use long dan te ke kirmi yadid alalel kene ke kwidian lo benefit ne ke let's say kirmi yadi te ka sa te ke juba leden yin lerde ko ken badde ne ka pin kuji mi kan ne ko la general le ken ka lo den lingo bukan ma bukan yad ba ko tum report ba kam kirmi yadid bukan na bukan gana ko nang na tam cha very simple ka South Sudan cha jene ke tok nobody will care about you bitu to ko no teram right ka kwido dong den ku jeno kirmi yadit dong teletet do no te ga teten ko jaram dan te ka long de na jogono ceasefire every territory meti SSDF tin kwa withdraw kwa ruac this is what the Nasa community local community tin chika shoot most of the time edit SSDF a work re which kanasar but you can go no be can lalet kiri diala talk ti ko diala talk ti lihadan director kanasar ngam de responsible ekim yadit ko kana force the kanaja withdraw right now right ko antame de nen yana me de more we can answer a reinforcement kata ko re dana ci to gwaje pai wa mishale ngano shineri shop ko ngwan ka SSDF chikliu kana wel ka civilian tila ga Nuer tingwane
ti chamu ka boti dit koro mo gor kan okana loitin men tuok mo wa ka George kane kon la hali rewi ka Nasser je tuok ba disarmament ba to continue role Nuer kelio the only place and tina bu chupten akobo ko kuje mi teramuten kam gor kamal lob South Sudan bete kamal en kum mala kum kirmi yadit ke kum South Sudan kelio asul including nere content la loyal to Dr. Machar moken force ni kenun ka direct ka GPAA Greater People Administrative Area lo gor kanu bu malbe ben gor jeno bu kan kono kamne metin kon tente ka pibor ke tente tet ka morlene ko tele malbe ben makan morlene kan mekin kon kap mi jan dob dan gu keneja dungno mala kan ngwala kan wi nanga siyase en woni de kon te ka Nasser ken wer kon te ka Nasser gur kene reg Machar ke spele mayo namo chamal cheje bi nong rewi ka South Sudan ken ne de kon te ka Nasser ne kon te ka mayo ne te kon wini diala kon ken ka mijien bikan jang bukan go magwini ken la benna ba ka magdor ken namo mo lat ke nguko jele justify and go to na me justice kaka nyoto je gwano tele talk ka tele rich me la talk ko ngai ken go ta contradicting and yet chikana gorno bekana lalat neme gorongo gor sharton go kene de kon labut jiwoj manaka ke mishanga ke jek la lo nganga dama la lo nganga deine adobe de we dar pit ke jama kane di alati ke civilian tin kon kula gag ke deine mi jekan ngaje no te kariya ka changa ken no civilian kan te kariya de ka withdraw de kan laro ne bene wijon gwad ko bene po attack we did not come here no bene ye bene attack de kan laro no but still enforce SSPDF men de pinkir mi yadit te kwa retaliate bikan meti did bikan na buka kehre which andana te halitin ngum nyoda no ken bikan ko bugo bikan chikan buko bugo bikan bikan ko bika hali bikan ko benek that's it amade mende bide civilian de ka rudien gang ko tik medane nakana a jang kan do ko ken it was evident along menu the guano ne ti chicken buko bukan Nuer bukan ka gang bukan ko bukan Nuer bukan connect that is the main point tel dien melet la dien me de laron yene ti bien ko biya wij bugan ko ala logo no to ba gang ne ti chicken gang which ne ti chicken kem dien dien o gor kano bu power ke longa danan te ke ba woniam me if you guys can remember ke kan runa pai wuti medan ala kuma na dangro aswele mayo kene SSPDF nyinken ko ngabi biteke motor termo ngabu witu wan buka kebo agenta idan nyinkeka mimo they were putting more civilian in the harm way jaken civilian ko bika rek bukane jek ano chicken chair antama mu kwa na kwa ka level la no kwa level ka jespele mayo ke kwa level no donge ke jikume teke nyam de je kon ngai keje civilian tele ka duom de kan kume mi sha establish mi la par me de kan dial chongaje civilian la chungne kan gwadan lat ka kwengwene mi nokani bi ka chu chong jod mi lokani bi ko kwere ndan de kan kwan cha ka cover care force when it come to valid box through election ke ta nan kwan ngana gaje civilian kan e kono kula kwan mike bika ka bomba kwa niji dobe de kan ne respect ka jama tele dobe de ka respect ja that's no way ko ngai kan no jin ci goro bika bitek den bi jakan ci goro jen go bi ka tek naga naka anyok freedom of choosing who to vote for or who to lead the person, it does not need your permission. Tete goro de jikon tete nga ba support era take along. Muku kon lo kare raja me ajeno ala force me de entity wo kare wiki nasser. De entity tere which ka nasser shika national army. Ko national army they can protect the civilian. It doesn't matter whether chaka attack first civilian ke shika civilian jikan ka mark. The main agenda is to protect the civil society. That's it.
o beken civil society beken gang jan dan and tekeke which more but NATO they were not national armies. National army o bigna beken kalele beken ka gang gwada me migu yene karon kin dangre wal jog me ko me to wona karon kin dangre wal ngwan gwada dane ci ko je to ten me bana joira ka nasir alla nasir ngode te ka bot loa ka tayi dane ci do rolat ka je and people should not expect them no they can rodian mat ne ti ci ka connect ci chongna mo teleje no mo ci kan mo to but through reconciliation la jalat ke when ci kwengwi ni shaban cha kwem ji cha kwan bina ko lo kango ka reconciliation ke ba mar ba ko lat ba do ma ka reconciliation kan lat tel ber mi chala da kum sa sudan la kirmi yadi me naga civilian why do you expect them ano bi ka jilwas ano bi ka jilling there's no such thing. So rajame we kan war dial tin kon tin te chene tin te regne tin te gwadandien ano deini titi karoja dana shalat waken kadishwal ke Agweelek force mijen ko luny ka bugore yuke Nasser County ko bikan kur bikan hunyo ko mtu kan ke binga me hali bikan okep ajen message dana chajek gwasame gwa by la reality mite ka mtu shiajanen la ke reinforcement wanong tamye dan chu doctor benre wika je bere wika Nasser ba malbe wilat and yet still ci denyi gan ko la tok deni kan shaga magale ali kan shaga magdeini ngo ba kula ngati men yam jene hal chang che attack de gur do mi mo de bet ke je de ronan ke je ko gur dop de ngai dop no tok do but you shouldn't be attacking them back. You shouldn't be using every artillery every gun the neg civilian ku dwelken ku lo wanka ke jino ajira mo de gang tigien it mean that the Indian country can Nasser chicken gang ne kona la civil society chicken gang ne kon la jiwich beken ka agenda dien muda dien and me agenda dien wo beken territory beken secure ko bakul ngaje no ci kum South Sudan chicken woje me chicken ka agenda na tuogba ka Western Equatoria ka yambio gwadnon biya ngai kan Nasser che gorno biya territory biya ka reclaim ko jen wuj halene jen to halte tene chang te kum der ten telem la rek jene rek dan lat ko gwata me ne de kon SSPDF we can hali lo can ke spell my force no wrong titi ke civilian ke why army ke je chambor magang no wi lora ba melar ke je shi na backup ke 2013 2014 gang kan wi dien ko wi dien quietly destroy dob dien gwen no de ka chonga jam de ko rin yigang anyok tam edan kwatar gan Nuer so it is must that they should protect Nuer barai na mi chego ben ko china ben ko idong chi mat ben ke chung na kel der te ke dob mi mo de netin kon tin te ka SSPDF de kan madan lat ke ne ko la civilian re we can se ke no gwa de kan yigling na me jena no go de nyo ayekel ngaje de inditi beke re wich kana se ko dobran chalet ke je Agweelek force wa ka bene ajen ani chana jelin kel ya te kamal ban jogo merdian
gɔaa biya tikamal mi jiram jadid kan Nuer online tv channel goren wo be subscribe ke lerin content ba non gwasme lamne komen lam ja gor pin gwazam bi char bi gar pin gwatama gor kontek gor kono de kon chen kamal jen do dan la roin la kan non gwasme keje ke den channel me telemila siasaten and Nuer interest first ko den wadde ke tikamal de ke tekano karodian mitem na ke de jalar no nam bakanak ke mitem de kamat balar no nam de kamat mi jiram jidit ka kuje manane la gwasme bi ngaje no ala wi monitor ger through information akana konden ba binabo den ger keja mi sha jo ngaje no tere mi jeto ke to gwadum ga sheleng bi ngaje no na me reality so bi location an to ko tan bi jo ngaje no to gwadum menen banik dial kon lat ko ren bu kon ngaje kon won ci kon wan to wan ci kon ngaje no to ke di ka lero already neme meto antama jan kwal gurno bine dial bu kan te ngash mi jidit ke ngany moro ngaden ko lat ko den wi mon ban jegum re diana biata mal babay